Oh, so kada usa ninyo namoy tag 9 mil. Ha, ug ikaw nga nagpa-challenge, dili ka masayo, dili ka katag. Sige. Okay. Una mo kuan si Ernesto, magpa-challenge. Palwa challenge no. Oh, palwa ra jud tanan inyo ang itubag. Oh, tubag. Okay, kaning kamuti Ernesto nga Ato ba ako announcer ni ma'am. Oh, kay no sir. Yeah. Sir, mo na ang microphone ki. Singalan mo. Palwa. Yung plate. Yung ngalan. Palwa. Tutong ka no. Palwa. Tulo ra ka pangutana ha. Tulo ra ka pangutana. Paulo ka. Paula. Oh, ata ka na terswin. Oh, hatag ni Ernesto hatag. Palwa, Paula. Ata na rin so. Okay. Oh, Paldo Ernesto. Okay. Sus! Pila na ka pangutana? Out na sa out na Oh, to. tatong tagsok. Ako tagatong. Ito pa sila na dua. Oh. Palwa. Okay. Start. Tagadiin mo ka. Palwa. Gabuya. Palwa ka. Palwa. Pangad ka. Palwa. Paldo ka. Palwa. Mahal sa kuno. Nakadirdir ka gabi. Palwa. Palwa ni. Kanan mo pangutana tulor man. Oh, wala kay bali-bali on ko man. Palwa, palwa. Palwa. Tulo na. Totoo sa Next, totoo. tatong tagsok. Hindi ka mau mangutana si Ernesto. Okay. Bisod ka. Palwa. Sana ko pangutana. Palwa. 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 Sayo, bukong. Sayo. Ini lang kwarta, horotir na ko mo. Bukong ang itubat. Palwa. Palwa. Kompleto ang ibon. Palwa. Nakatino? Palwa. Imong inaan. Palwa. Imong ilong. Palwa yang Palwa yang ilong. Bago kapit kalit nino na. Sa ikaw man malon? Palwa. Palwa. Paulo. Pala. hatag Trismel. Sabi nila no. Oh, next, alimok ko eh. Last tatay bisot. Okay. Kasi nga mo. Palwa. Paulo. Paulwa. Hatag Trismel. Bila. Trismel. Trismel. Bate. Paula. Palwa. Paulo. Palwa. Pauli. Palwa. 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 Wala, nagkaragay ko hang. Kung nagkaragay ka puta ko. Wala ka naman ko. Palwa. Asa may mo ha? Palwa. Kwartao, palwa. Palwa. Pala na ko ha. Nagkaragay ko. Okay. Sila Ernesto lang tatong tagsok. Paula. Palwa. Paulo. Palwa. Paula. Palwa. Paula. Palwa. Paula. Palwa. Palu. Paula. Palwa. Paulo. Palwa. Paulo. Palwa. Paulo. Paula. Trismel. Oh, tatay bisot last. Atay. Dagan-dagan pa Tatay pa ni mama. Kung usay ako pangutana ang tubag. Palwa. Oh, palwa. 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 Oh, Paula. Palwa. Trismil. Dali na gani kwarta ni. Trismil. Tibitik din ko na. Yan eh. Tatong tagsok Trismel lay kortana. Muro to kay ko 3,000 ako. Bisa ko sa pangutana ang tubag. Palwa. Paula. Palwa. 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 Paula. Paula. Trismil. Dali na kani. Oh. Mangutana ko sa tubag. Palwa. Kumuha ko Paula. Paula. Oh, na check korta. Wala na pa sobra. Oh, waday. Oh. Okay. Mangutana ko sa tubag. Palwa. Paula. Palwa. Paula. Palwa. Paulu. Paula. Oh, sayo.
Kalibor rin ka ito. Kalibot ay. Kung pag ano ini? Kuha nga ni kong kwarta. Mungutan ako sa tubag. Palwa. Akong Paulo. Paula. Natay gid. Oo. Palwa. Artista. Palwa. Nag-practice. Mungutan ako sa tubag. Palwa. Palwa dyan yung tubag. Palwa. Ako may ko Paula. Paula. Ay, palwa di ay. Last na lang na sa Grisel. Mungutan ako sa tubag. Palwa. Eh, sure ka, Palwa dyan. Palwa. May kong Paula. Palwa. Paulo. Palwa. Paula. Sa Paula. Paula. Paulo nito. Okay. Mungutan ako sa tubag. Palwa. Sure ka. Palwa. Bantay ka ha. Palwa. Paula. Paula. Ora ta ka.